I met her in church. Aya, mugucemania kanitha? Ari church girl. Kanitha ria munene muno ri ni ngoro ya mundu. So ngoro yakwa na Ngai ri tukoragwo twi hivi. Muko hivi. Twi hamwe tutitiganaga. So Korome ya makoa Mariani daneya Wamarikana Naore amare maige Wadwa kedo toto Na kedo vodira Noe doana o Dwere anageria. Wow. Ke ukaniria muno. Nake Juire. Juire. Yes. Yo ni miraga eja. Miraga eja muthenya cokara nginuka gu. Utige muri ndo wa Juire. Utukwa mbere wahana gatia. My friend. Niko rutero wira. Mwega murori wa YouTube channel ya Muhia wa Maige ngunyitio gani muthenya wa umuthi. It's a beautiful day. Njukite gucerera couple imwe haha ikoretwe kiroria muno guku nenda-ine cio kinyaniria. Ni njitagwo Muhia wa Maige na nituko have a very candid conversation with this couple. Mena karugano gagite kuhana ta karia gaitu muonete handu na nituko tugicea nginya thabari yao matwire maybe some of the challenges, maundu mega, maundu moru na nginya ore makoretwo magiikarania kwa kahinda kau gothe makoretwo maikaranitie. You know topic this ni ko sinjega cia gukumiriria we urenda kuingira into marriage we thiete kuharagana na nginya we utigitwo na nirenda gwetha mpongi. Anyway njitekeria ndima introduce camera nyine no mwena uyu mwambe mugeithia andu ndie tukwambiriria na ladies first kana ni Reketwambia na ladies first. Reketwambia na ladies first. Murega inyothe, how are you? Ni njitagwo Lady Hearts Shepherd. Togo moigwa. I'm a content creator na monyene everywhere. Lady Heart Shepherd tuna page yetu ito kore Facebook etagwo The Shepherd's Family na YouTube The Shepherd's Family kogo ngenda anything kuigwa okonyo tuonete kana ria mbere uratuona ni ugutuona ku Shepherd nake ni wiyo riu ri ni agitwiri onake ona ndari goria kwambiria tondu ria muiguire etagwo Lady Heart Shepherd ri toro mwake menya Apa ni? Oh. So huyo ni Shepherd. Himself. Yes, himself. The more Rasta guy. The Rasta guy. Yes. The boom guy. From where? Shepherd aciarirwo Embu. Icagi-inĩ cia Embu. Koguo mũngĩmbĩtĩkĩria no mbarie Kiembu vanini nĩ mwĩre nyumĩte Embu. No ingĩ as you know andũ a Embu tutikoragwo twĩ engi mũno. So kama kuna one achievement unaweza achieve ukiwa Embu ni kuvikia mwĩrĩ tu utae wa Embu. Unaona? So koguo nĩ kuma Embu na gwa kuvikia mwĩrĩ tu wa Central wa Gikuyu ni achievement. So nyumĩte Embu na I found my love in Kikuyu land. Wow. Yothe no gema githe mutikio uguo. Yothe ni gema. Thina ni guthie na thiku cio na ti thina. Kuingaingira kiria-ini ingi. Anyway, gitwira nawe umite ku. Wito ni kore kwa bandits. Niko ku. Bandits wito ni ku wito ni Laikipia West kore Nyahururu mbere ugithii kundu kuretwo like witagwo Ngarua. Njira ya Ngarua andu wetagwo Muthengera. So ni ndi Mugikuyu. Wow. Iyo ni ukapwira tuna guku muthenya wa umuthi meitaga The Shepherd's Family. Abai mutuhurire introduction uria muhuraga tukiigue. Niraririkana. Hi guys, how are you doing? Welcome back to our YouTube channel where we keep it raw, real and simple. Karibuni sana, and of course we are The Shepherd's Family Kenya, and my good name is Lady Heart. And I am the Shepherd himself. A man of few words. A man of few words. Anyway guys, good to have you on my show. Na no nyende mukijire, how is marriage? Ira mutwara atia? Beautiful. Beautiful.
beautiful na iko ni njigua okay mundu aragia hake so many people ni maugite kuria njae marriage ti njega ni scam kana ringi magatwira tuga marriage ni njega magakwira atiriri tumiaka mutari murakinyia haria mbere ni mukumenyana haria kamera atiriri mundu aragia experience ni yake ni ndingikuhe experience yana ku mbere to ndikire ndamikinya tondu kinyite raririria haria nditha beautiful journey it has been. Wow. Mr. Shepherd, if marriage was not beautiful, I would not be here in the first place. Okay? So, I don't have the right words. Dear Nachugo, the right words. Shugo jagereru. Shugo tareria. Dear Nachugo, ya kere igihota kuga. Koro marriage ti kindu kiega kana koro marriage ti kindu kiera gukoro in it. Digere ahade. So to me, marriage is a good thing. Kehiko ni kindu kiega. Kiega. Kindu gicama. Ugitorora oguo githe ndona twana andu. Muri akenu. Ni murakenga kenga. Ni murakenga kenga. Ni mucamo wa kehiko kiega. Yare ohana. No hari tuindo twa kehiko tuthondekete. Ni turiku. Hari tuindo tuthondekete kanora. Tuindo tutu ni turiku. Tuindo tutu ni turiku. Twamwire. Tuma mundu meka ni mukenu gikeno-ini aglo tumira mutumia utari fulfilled maundu-ini maya ma muhiriri ndakaraga muno aikarage muraka aikara anunite hingo ciothe kugo mukiona mundu mukenu menye na miene yo ri ni murore miena yothe na ciria atiriri o araigira tuirio tutu twega ya mena ni turi kutugure arageria kwaririria ri I think the best way ya kuga niki gituma mundu in marriage aglo ni gukorwo ni uria wendetwo we you know that comfort of the mind kira wikagiro in your mind gukorwo kimenya ati I belong to someone I belong to him I belong to her ndire na mundu ungi na hari oguo comfortability yo yothe ndire na guoya wa kindu fulani wanyita no tondu tu twega that peace of mind inafanya ngani nigathondeka mwiri ndikumeria meretie ndona nginya kuria maundu timori ere tukiuma uri karuge ungiona gacomokete uguo ni uraruta wira mwega nake akiruta wira mwega ni ndirakiona riu ri I want to tucoke na thutha twambiririe haria thabari yanyu ikwambiriria mwacemanirie atia no kwaya na story yo yana wewe kwa sababu anyway Ure, ine mutikeigwe nyumete embu na desire ya mundu in life re ni kwa guikaraga wiki ndi believe it as a man no ikarage ate wiki ugo ta nyamo ona nyamo stigethaga partners so anyway I met her in church aya mugucemania kanitha ari church girl I met her in church kairetu kega ga kanitha kamuini ga kanitha kairetu ga pulpit ona kari oguo mbere ni dias ka ni pulpit ori geto no nani ri ona kanitha ri nani ndi andu aya front seat no onai ori o na mendiga eno ni atana muno nake Jesu akimwamukira uguo ahana mutigathia utondu riri wiragwo Ngai interested na ngoro ti maundu maya mangi ona uria andu maigaga atiriri ati kanitha uria munene muno ri ni ngoro ya mundu so ngoro yakwa na Ngai ri tukoragwo twi hivi mko hivi twi hamwe tutitiganaga so ndari mundu wa kanitha twacemanirie kanitha front seat kono na mundu front seat re na pulpit ye haha ri I have a better view ya pulpit a better view ya pulpit na aria makiri pulpit ine that's how we met na idoria sina ndore me pulpit ine you know maumile nini ubera mundu bra obetwo irio icio ciare ni irio si asa ni kwatira uga icio mundu cio gwa nagai ndamuonaga o hau pulpit ine ndio agite-ine giki kia mbere how did we meet Kabe horere hanini hindi onaga pulpit ine ri niki gia kuguciriria tondu mari ingi aria mako pulpit
Kwaya. Nikionire. Nĩ njugaga atiriri. Nona mundu rume o wothe nĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na the physical attributes ya ũrĩa angĩenda mũtumia wake. Mũndũ ũrĩa arenda. Nĩguo rĩrĩ rĩrĩa ndĩ macaria-inĩ rĩ ndigakoragwo ngĩenda andũ othe. Kana ndona ũyũ ngona nĩ ũyũ ndarora ũrĩa ngona nĩ ũrĩa. So to me nĩ ndĩ kĩrĩa njugaga the physical attributes ya mũndũ ũrĩa ingĩendire gũkorwo nake ahanaga atĩa. Hakwa niĩ nyonaga ndĩ mũraihu so ndenda kairetu gakuhĩ. Nĩ mũkuhĩ hakwa nani gaka kamukonyo gagĩtũgĩte mũkonyo nini tukĩrũgama gagĩtũgĩte mũkonyo kidogo nona gatũngi ingĩrora rĩ itambĩte kũringaringwo nĩ riũa rĩa Nairobi rĩ ndarĩ mwerũ. Tupena wale light skin nĩ mathĩna ti riũa ringagĩtwo nĩ riũa rĩa Nairobi kĩera ngĩiraira ndarĩ mwerũ mũno. So the other attribute ya mũndũ ũrĩa ingĩendire go spend the rest of my life with rĩ no nginya ngĩakorirwo dark or chocolate. Wow. Na ndirĩ na ũru na iretu erũ na kũnja no hakwa ndĩ mwerũ nĩ preferences. Niĩ hakwa ndĩ mwerũ piũ hana mũthũngũ. Nĩ kwĩrio ndo mathĩna. Nĩ mathĩna ma njirĩtu. Wĩ mwerũ shwa. Ndĩ mwerũ shwa. Nĩkĩo ndatha kairetu gakuhĩ kairũ kana ka chocolate mũndũ tarĩ brown na kamũndũ kena nĩ nyitĩro onaga nyitĩro nĩ mwemburu mũtika mind na language ĩra ngoreta embu tũtie break cia kanyua tũrekagĩrĩria maũndũ wa ũguo nona we onaga kairetu rĩu nĩ ndaka mwĩrĩ tukĩana bandũ nĩ ngĩnyita ũkuona atĩa ge pulpit-inĩ makaragĩkĩra nguo ndaihu na rĩu nona mwĩrĩ ũyũ nĩ ũrecora nguo-inĩ ona nguo-inĩ ndaihu na no arũme nĩ kũmeditate tũmeditateaga nĩ watũtirenda kuonio ũgacora mbica ĩyo wanyonia rĩ nĩ wathũkia the entire picture. No rĩu ehumbeirwo ũguo no mwĩrĩ nĩ ũranyitwo kanyitwo ũguo ĩgatiga imagination nĩ ariga ũguo kaũndũ ta kau rĩu ndĩ haha mbere rĩ na ke handũ igũrũ ũguo na nĩ gakuhĩ rĩ na nĩ mũraihu rĩ nĩguo nĩ ndahota kuona kairetu gakuhĩ ka dark skin na kahano ũguo ka shape keho ũkiuga we kimenya gaka tembu gakavira tondũ rĩu nĩ gũtuaga gwetũ no kimenya kavira gaka maũndũ mama tembaria mũno kĩangira tu no ni mpesi no ni embese when was potaga kada eno. Okay. Generally speaking ni ndamuonaga church no idea ya ati no wakwa muthuri wakwa ndiambite kanjukani si ni ukweli ni njugaga ũguo asa ni wewe ũrio ndiambite kanjukate no nduike mutumia wake so muthenya ũrĩa twacamanirie na intention na twirite andũ arĩa matũĩ na arĩa matatũĩ rĩ like we met on a Sunday mumĩte kanitha Sunday no mũgũcemania nĩ ũguo tũhena karũgano twacamanirie nĩ mũheanaga nĩ mũgũtũhe 3 days nĩ anyonete na kanjĩra ũrĩa arenda na tũgetĩkanĩra na tukahikania Wednesday akwĩrire ũrĩa arenda na rĩ na akwĩrĩire kũ rĩu ndĩrũkĩreke rĩu tũkĩhe no nĩ rĩrĩ nĩ Sunday na no rĩu mwe coach Sunday rĩ of course tuge nĩ anyonaga no tũtirĩ twaranĩria niĩ nĩ ndĩmũĩ kũmuona no tũtirĩ twaranĩ so Sunday no ĩmwe tũroga kwaranĩria rĩ nĩ ũra rĩrĩ nĩ kainaga wega mũno like tatũ-inĩ no nĩ karĩmbo karĩa ndainire nĩguo akĩnyende taina tũigue Grace Moi Koromea makwa Marianidaneya Wamaririkana Naore amare maige Wadwa kedo toto Na kedo vodira Noe doana o Dere
ndanageria. Wow. Naigua nginya umufundithitie nginya kuina. Ndekuria. Riu ri njigua atiriri ati kuna sauti inatoanga nyoka pangoni. Kuna sauti zingine zinekanga nyoka kwa pango. Ana twe hamwe nje no turagethio wega mwirire nyumite Embu tuthie na mbere no voro uyu wetu. Koguo Sunday ore irikanaga wega nigetha tucemanie ri twaina ikarathi bishop akirugama kirugama kiuga atiriri hau ikarite ri mutana ikaraga thiri rugama ugeithia andu 10 kuma hau ikarite. So ni haria ndaikarite ndaikara koneria na kiari handu ta haha. So nona rumo goko tondu werwa andu 10 koguo ni uguthio kirugaga uguo kigeithagia. So tugioka haria twacemanirie nake tukigeithania nake ni ndioi ndageithirie mundu ungi akinjira he magi unaimbanga vizuri sana na nino ninyendete kuina na John Maheni ninyendete kuina na nyende ofundithia macio mare ndamonia kuina nake yothe ona ndari andikara na gwate igwa kijuria kugwe yari trick. Ndio ona wako twacemania ri ndamwiraga ngimuchati go ndamwiraga siku moja nataka nikupin kwa ukuta nginya umuthi niendete kuina no ende tuthie studio kuria thia gwibundithia kuina tugaine ngimwira ni sawa ngimwira tukanitha haha thiini ri no matucemanie haria nja nigetha tukiaria exchange numbers tumenye uria na ni ona meciria makwa ri ndina okay he's good looking kwa mundu wothe amona ni akumwiririria nona. But mi sikuwa na ile kitu ya ati turacemania tutuike husband and wife unaona. So tuma kanithare twagica ni ndakoria njetereire haria nja tuithia kijandi for more info ngimwira titation turati wa kwaya kanithare ngukuhe namba twaranirie. So si ndio sasa tukatoka hapo tukaenda home kwao wake asa au mundu kwao no mtu kwake. Yes no riu tuge keep in touch ke ngimwira tiriri via studio Wednesday gathie Friday na Saturday. Yes. Monday, Wednesday, Friday na Saturday. Gimira rucio ni Monday tugathie riu ni hindio ni Sunday tugathie akinjira tukona rucio rucio ni akihuri akinjenda kuhota au ma busy nona tukirana tucemanie riu Wednesday re nona Monday ajirie busy tigukiona na Monday yo no turaria no muraria na kuhiuhire riu twaririe mwaragia maundu mariku mwaragia maundu mahana atia ya mundu kuria ni deda ritagwo inati deda thutha like you're beautiful, you're physically beautiful, you sing so well, ado many love gutie kindu maragiriria. You talk about so many petty things tunini to do more in ati mugeria in large what I love your smile kiri tukiajeru ku get deep na nindaigwa riu nani ngoro-ini yakwa ri you know uria hana ri na ndamwendire physically ndikwe thiini to ni mundu ndagithia na x-ray ati ni kureana woni ndamwendire uria hana na nja kimwende riu biu ukenirie muno nake njuiri yes iyo ni mwiraga eja mwiraga eja muthenya congara ngiinuka gu utige mundu ndu wa njuiri na ciana igire arathie kumuhenia ngikenda wega ngikwire koragwo na picture in mind ya mundu uria ungienda ndugakorwo wi confused I can't wendete ni ndendete mundu muraihu physically mudurani attract physically so that is the first thing ndenda akorwo ku mundu medrero god mayonani ndendete undu ucio muno so the moment ni ndonire ni muthaka yo yari tiki yake nona njuire tiki yake riri ufio riu gioka kihetuka thaka haiyuka haiguru ngenda njuire muno icoka ngimwenda tondu ni yani is that man akuonagia the value of being a woman yani wi muthaka yani no akwire undu uguruke tamwire kaundu kamwe aguruke tamwire kaundu kamwe aringa microphone ana riu athioka mugututhikiriria tondu riu ri amiambura yothe haha mutuohere tukigeria kumicokaniriria ni akena muno na ndimenya niki tamwire kaundu kega kindu kia mbere ni kumomora microphone kindu kia mbere ni kundora itakihota kumwira tundu twega ndorete ni hinge maitho no anyway how do I say it how do you get to appreciate your woman
for who she is and how you feel about her. Because sometimes nimegrow nikijua kitu moja, if I don't tell her she's beautiful, someone else will do that. Na tondu atumia mendaga no ria maraigua ri kaingire, so ni nyenda go feed mato make na kiria atumia mabatara kuigua. Taru every time komoraga bana ndio ta guciuga na gikuyu ngigo tu ni mwire na ruga iri ukuhota uragukara ti wi muthaka ngona tiriri kembu gitiratonya nawe ngira kare tuagaga ikuo like I come for but anyway generally just appreciating how she looks, telling her she's beautiful, and the fact that she's dark for me, okay, she has a nice ass, like that thing, kaki that you know, because me to me, okay, I'm a real African guy, okay, and I love depth. Nugget. So like, if those are the things that nataka kupush tu sana, because those are the things that zilinivuta so much to her. She's beautiful, she's dark skinned venye natakanga, na kakona ass. Kimwire riu. Tumo mwire kaundu. Why are you feeling shy? Wala demwira kara ndamwirire hindi yo. Tatu tutire ho na hatire kamera. Ona baitho gutire na kamera. Gutire. Imagine babe, we are the two of us. But you feel shy? Yes. All these years? But you know I love you. You know that? Yes, I do. And I love you so much. If there is one lady who has made so much joy in my heart, and that lady is you. If there is only that one lady who has made me become the man that I am becoming today, that lady is you. If there is one lady who has made me believe in myself, that lady is you. If there is one lady who has told me, like katanisaidia to get the potential that is inside of me, that one lady who supports what I do, what I think I can become, that lady is you. I don't know what I can do more apart from loving you. And doing everything that I can to make our lives better. You know how you found me? And you know where we are. We've just made one step towards the life that we really want to have. But I can assure you, as long as I'm living and I'm surviving, I will work as hard as I can to make sure this marriage works. And to make sure you have a smile, a pretty face. Is she cutting onions? So much. Wow. And I'm very proud of you. And I always say this on camera because I'm home. Yeah. It's not like I'm afraid of telling you how much I love you because I'm afraid someone else will see. That someone else, just know I'm home. Wow. Me and her, I'm done. Wow. I'm home. Tugatumire mo gwika interview. Wow. We? Nĩ mwaigua ciugo. Eroreri nĩ mwaigua ciugo. Nĩ wĩra kwa ciugo ta icio. Let me shock you something. No, every morning that he wakes up, I think I want to show people that marriage can be extremely beautiful. Nĩ ũrĩa andũ, I think negativity ya marriage yokire na nĩguo wote, okay, I'm expecting na nĩ hoyaga Ngai gĩkeno gĩkĩ gĩtũre tondũ niĩ nĩ ndĩkĩiguĩte mĩaka rũcinĩ nĩ okagira and the first thing he does is kiss me and tell me baby I love you so much. Affirmations. Na gĩthiĩ wĩra-inĩ nĩ njĩra hoere tondũ ndĩrenda mũtũrĩre witũ wagĩre kuma ũrĩa ũhana because haria ũndutĩte nĩ hanene na nĩ ũtũmĩte ndĩtĩkĩre atĩ no nani no ndũgamie family tondũ ndanaremwo maingĩ no rĩrĩa ndakinyire harĩa ndakire mũciĩ na ngĩkena. Koguo nĩ njokagĩria Ngai ngatho nĩ tondũ ona niĩ nĩ hotete kũmũmold to the man that he is right now. Wow. It has been a journey. Wow. I'm so happy for you guys. Nĩngenaga tondũ kĩndũ kĩrĩa kĩa mbere ndakinyire ona my mom in law nĩ anjĩraga kanjĩra atĩrĩrĩ aiko hena kĩndũ ngwendeire mũno tete we gũkorwo wĩ mũtumia wa mwana wakwa no tatĩ gũkorwo nĩ watũmire akarũgamia mũciĩ ngĩciragia waikanie na atũre mĩaka tarĩ ate mũndũ ngĩtĩkagia no tondũ nĩ mũikarĩte nake rĩ ngakwenda mũno makĩria nĩ ũndũ wa kũndũgamĩria mũciĩ. Wow. Kaĩ arĩ na ũngĩ
No tari. Oh ni ari. No takora. Nituguka hau. Nituguka hau. Nitucoke riri nitugitwikire guo mapenzi ni tuhana tu ma intervene. But let's go back to Wednesday. Yes. Area mwagucemania. Yes. Wathire ati. So tuma Monday haria gukwira ni agire guka interview. Yeah, right. Tukiaria Fiona tugiconnect like najoragia you having someone and in real life ni Ndari na someone. Ni wali na someone. Ni Ndari na someone. So na kia history yake jana ni Ndari na modo. I was the past year tumearia thaici no twarie. Yes, so hede ni rianjiriria tere na ni na kona pass no twacamania ri tukumiaria no hede ni Monday na tugiconnect muno na ningimenya ati yo guti mundu tari past yake na konda mwendari na kenye ndari we can build something so long as mundu is serious na hau ni ho jugagira atiriri thaici ni ukoraga mundu uhikite akauma agakua ngoro kana ageciria atiriri ndakona mundu wa kumwitikira kana nake ri ndangihota gwaka muci ungi no ni njira mundu ati away from that tamakana ucamani na mundu akwende ona maita maria mothe ugwite urugame ringi nawe na wake muci urugame maita matatu kuri uguo ucamani no ngi mwake nake muci yes so twacamani hede twario hede Monday tukira tugucamania Wednesday kijira ni sawa dauma wira tugucamania twathia practice Wednesday akindumira Uber ya nduthi okay Uber baridi ugikinya hehete matuku heha ni andumira mundu arikiwira ikane wira ini ni mathabu ekire akiona mbeca iria nacio citikuigana akiona kena nduthi iyo we ajoete oyo kana nduthi akiri akuwetwo no akiona ati he ndoniete kire mathabu mau bade kuigana akiuga we bike imwe okay atigirire oho na being the romantic man that he is riria ngirire hau wira-ini ri ambire gucuka nduthi ajo iguru ajigirire nduthi aya nego thukia ndathukia jigue ogithukia mwenya wa mbere no ni ndoke mwira tugithie practice na kaundu gaka gauga ni divine muno ri ati twathire practice morimu wa practice akinyari tukora keyboard ri thuku it was divine and it was purposed tokora ni thuku ri mutingithoma vocal keyboard kana guitar kana ki agitora tondu ni thuku ri tuta wait saa tu nigetha tuke kirathi giki riu gutigukorwo na kirathi tukiurania atiriri riu to ni hingire wira na ni ne hingire ni tene ri twagithie tuthie ku I suggest atiriri do you know of somewhere that ni mundu renda guko impress donanagia ni oi kundu tukamuria wathiete nao riu akijuria ati ni oi kundu tungithie to have coffee or something as we talk ngimwira atiriri haria joy busy ria joy alikuwa anajua hauzima farazima endagio thubu mwega na ni huragwo turwimbo kuu uguo nginya tuguthie hau tugithie tukinyua thubu mwanyure thubu date ya mbere yes thubu na tusamosa hau riu ri na kwa chezagwo ru music kona riu wendo nginya maitho-ini warora mundu ukona hey love is here love is in the air yes tukiaria uguo ni rianjirie atiriri na uliniambia yuko single mundu cio mwenake no mutigane aya yes ni kweli mundu cio mwenake no mutigane ngimera niki akijatiriri mimi ile past yenye nimepitia right now I think nimedate na ikafail so sahi si date nione kama itawaka anataka kwenda kama mumeingia yes, anataka kwenda kama imeingia nina nikimwendire fio na nikiuga ate pamwenda na thiko igire onawe nikiuga tondeke kwani iko nini aya then retare nake ri then ikaraga na mundu weteire mundu mwega uikaraga na mundu weteire wa kunyitirira ndwako wiki uikarite na mundu na ngamenya uri ungioka mwega ladies uri ungioka haha mwega ni akuhuria so utuko ucio ni atwatiganaga na mundu ratwari nake muthenya ucio ringi ta ungitikirire mwena uyu riu mugitigana na uria mwari na uyu ona tukiuma hau ri twari twaragia story cio ria riu nguthama gwakwa na kiathame kuri eri tuikararia such a risk such a risk ni anajua mamu wetagwo atia anajua kana ni brother kana ni sister ndo inde mwana wa bishop na enda kujio ona personality ndoi ndimiweni ndoi onake ndoi taya ugani hawa ni wezi ya kujira thimo wewe watu wengi kitambo walikuwa wasema watu you can never trust such a person no ni ere I think instincts ya modo initially like kwiri ndo about love
Ukigacamania na mundu umwende muno na mu click, that's it. No ukigacamania na mundu uone who click, then uanze kusema acha nijipe time nione. Hiyo kitu hiyo ni ya kuforce. Ona kaundu kare the first time I felt like I'm making the best decision. Na dimoe na the best decision. Wednesday twafagire rucio ria riu tugathi gwetha nyumba. Story imeisha. Shefan. No ria kairetu nigetikira. Na muthenya wa mbere. How did you feel? Riu aya papa sira nene muno in mind I was there before and I failed. So na hena kairetu kana wega ndakera uria ndirona anyita so ona gwitikira gwake ri akiri ciakwa cieriri ndi andu aria makurite makiugaga atiriri ni ndiri andu aria mahota gweterera maundu nda kumenya mundu ahana atia yani tene tukiambiria rugendo ri twambirie ndi very sure nona so akiri ciakwa etikira ri ukiwikora ciathire Gwetha nyumba. Yes, the following day. Abotika tutapete gwetha nyumba ri. Nie ri ndina aria ndaikaraga. Maundu wanyorothwo ni maica ri. Makumonda mondo uguo ri. Ugakora rukinya kuria waikaraga ri no mbiro kiura. Uithio gietha kiskodi na place na kodo na kou na kukianda kodo andu matakui riu ri ndaturite Kawa West riu environment ya Kawa West riu andu emako kware mucii so riu ri ki environment kiwa kihana ri ngamba ngamenya ni guku riu ndina ki place na guku uguo bypass na kou kama kisi na kou ukehitha na kou ndeitha na kou twana hambere aria kiokire ri nene ke mungu kena kodo na kou uguo Wednesday ni uguthie gwake ai friends ena nego tukire wathire turahikania kadathi gwako gwika ati wathire no husband and wife wathire no kirara thina ni ati kurara ni amoka guku na kore kwina tukuo twikuo twa mundu ungi kana okay rege kurara koguo ri hena kairetu rege kamuceragira ndio nguo icio ciare ciao cekiritwo kabagi-ini ciare hau riu nie ndathiere no haha nyumba ri ni gugutumira mbica nigetha umelik uria nie ndamukorire nyumba iri yahanaga ari na nginya kari gacingo ari na mukanda nginya nyumba bedsit tago geta cingo gacingo kena kioro hani laini yake yari haha kiraniti ha negocia by the share that photo so much kuririkania ndo haria tumanetie anika nguo nyumba na tikwanika nginya iria nyumwanikaga hau riu hena kawai kari hau saizi kamsuru saizi tikanini uguo neke undu uguo nioneka consistent na kiria yo niendete nene andu muthemba fulani gikora kiwai hau kianikitwo hau kimenya riu kiambo gigite ndigote gigare ure ndoimoria to ni ndimwacamania ona ti tene ni iyo kendige no tatu ni akinjira ri kendige no akinjira tere yenda girlfriend nini no ati mundu wa gukaga but that because about kuna mwiri twaka kugura kandi mwiri tu uri woka kugura na gatiga wai koguo agatiga akikuma territories so menya ni kia metigaga Dimanya metigaga ni kino mwiri tu uri woka kugura mwiri de mansolo hau uri na diota kwigurira guo akore waigua cianikago nyumba ri ni time ira ndaumaga ngithie wira no githakira ndokaga ri time ya kwanika nguo kuri iguru yari very hard so ri ndikere man so rautie mundu uratanga uguo so ru ciothe cianikagwo kunyo nyumba hau ame ndimenyaga niko gutumira kabisa niko jikiria hau andu mone niko muria ndiamuririe tondu riu onani ri sasa mimi nilikuwa na boyfriend so sio nani ni ahe time ya tutigane no cio so hata yeye uri urari nake ri si wa just agitigana nake ugitigana nake ari mundu uri wagukaga seti ni mtu permanent to ni akumuhe past iri ari nayo so by then mimi ndakuria na girlfriend wa onendo okay utukwa mbere wahanaga atia my friend niko rutero wira
Acha tuire. Oi, garora atirire. Ona ikiathimiro kiro iria ndĩrarĩ nacio hwaĩ cia ndĩrarĩ. You know the thing is, mwanake arĩ na ini, arĩ na ng'aragu. No, the thing is, I don't know why ikiuga atia. Ndiye nĩkĩ sexualism rĩ ikoragwo is so good na kĩndũ kĩrĩa gĩgũ attractagi in every aspect nĩyo wenda kĩndũ kĩu. Yani aspect yake yothe rĩ kĩndũ kĩu nĩgũkenagia. Ti mũndũ ũraugaga atĩrĩ ndiendete mũndũ hana ũguo lakini juu amejipa wacha tu. Unaona? So mũndũ ũyũ rĩ nĩ like 100% yũrĩa wenda. Alafu rĩ I think mentality ya rĩrĩ nĩ ga church girl. Manyira so unajua pia si kama huru huko nje unaona unaona ni kudandia unaona so alafu kuna kitu moja first impression atutiathimirwo yani murage thimu after miaka nĩ igana nĩ kwanza ukutora njogu ti aga guthimo go getora guthimo kwa ndui no kwa neke first impression ni rere unataka ukafanyie kitu kakikanga chini hivi kakifikiria kwenda kanasema lakini ujamaa mahali tu ni kama simtaki kuna mahali nilipitishwa na ujamaa agesi yani kuamba nyosi athie ndikana make sure ataisa hiyo githatu lingia huko ugikiunaga mwana wene ukojwo proof point ati haha don't make a mistake first impression niko no gikaro arena na hau mbere ugigatuika icembe na kuu mbere ri no ni akaririkana ri sawa uria ririmaga ni ndiri ui najua we ugikiunaga mwana wene akiruthenya yongire yokira tugetha nyumba mugetha nyumba yes na hwaini tukimove kuma hindi ndwacokire gwaku ana ndi ndora and then hindi nini ndamekite decision ya hari kaundu klikaga na mundu waku ni njira mundu atiriri I think kuna mtu wako mahali toko ni mundu ngiri tutiangimitire na tucamanie within 3 days to ni ko date na ni date muno ko date mundu ndimumenye no haha ri hena ka exception keho that means mundu uyu was meant for me kaundu gaka kari gakwa tondu tene ni ndandetana ngadete mundu biu to ni ndenda menye kwanyu menye uria wikaga nya muikaraga kwanyu so the to click ni ndamenyira sere this is what I want siku yako mbele no haha ndirona niho ndirenda ni okay risk yes na muturire ugithi na mbere how many years has it been ndumwire ugeretie miaka igana ndigwaga kaiti urugamite no ni ende type ya ndurire actually it's not like sharing my stress ati riu ni ano ni tuikaine riu uguo and 7 good years date ni 3 days na mwadetie thiku ithatu mukihikania the third au na atire kudate au ni komiti ni komiti na kuhikania wow riu ri how has the marriage been now the 7 years nijugaga hakwa that it has been a beautiful journey okay niturwaga haha na haria which is normal ni normal kwa every couple twacamanie turi agima that means he'll have misunderstandings na ndina ciakwa no the main goal ni ati tutiokire kugeria natake muno ni ugandokire kugeria he give out about his past ndokire kugeria koguo nani ria ndacamanirie na very mature person by the tumiachana na age gap ya 10 years yes koguo ri class akirikia form 4 ni no ndagereria kwimira no amira goguo na wetaga ngimandi na ni mauga gukona wi ta wi kanini ugacoka realize sawa tu ana nginyihe gwikuria muigananagira anyway tukiuma hau ri nikugwetete about wanageria yes we comfortable share rugano kau no it's a story ile thina muno na gucia tondu riri noga atiriri it can be a lesson to someone ti undu ingithura te gucia ndanakorwo ho I have a past ade ciana igiri I have 2 baby mamas actually ati ha kama again ya wewe kionete wewe na akadutire akani omwe so that was my past tondu riu ri
ria mbere ni ndakigeretie it never worked. I tried it again it never worked. Ria mbere nati agwathire na mbere no njugaga atiriri is a problem I think to me diare na basis cia marriage muno no gukorwo nderetwo ni a single parent. Wewe yang nderetwo ni my mom no muno atita my mom so nie nderetwo ni susu nona so by the time ndiroka guku ri ndoka ngoka guikara na mom ri ndikiboi kigima ndio class 7 so ndire mererere so ndire na family value muno na kana gukorwo wi family father here and there leo ona tungiahitanirie kidogo na muiretu ri ndire andu aria matekagia daim ile ati osg nini ndari andu aria mugaga atere to nginya like yani oigo nduguikara noguo hana ri thank you next ni mai etagwa atia ndari miaka-ine ya wiyanangi kana kwiyetha kana kwimenya nona so ndire very serious no hena mwana woka haha na ndire andu aria matekagi threat nigo ndire ndorotwo nona yesi asocoi yesi cireretwo ni cucu ni gitunie kiundu kiyo we na gitiwe order gitiwe gucautirwo gitiwe ki ndire maundu actually I ko hena problem ino ngoro nayo nginya umuthiri and my wife knows sipendi msiana ni shautia kushautiwa like niligro kama si shautiwi ni cucu haria ni cucu haria no gupampa then unapata na demo ata unacheki mimi nimelelewa Embu wako na muiretu wa Nairobi oi guku kwina openness kidogo no akwira uri arenda endaga atia no nyita riu nani ri dirate odeo it's like a personal thing so like sipendi so kidogo tukiletana juu ojera terere no menyaga ngemwe ni adikurite na baba so to nginya it's not a must no so mostly re no jiga terere diare na mirio meige ya kumenya mundu agene guikara atia kana atia no so of course try tenia tondu riri either the first one re agrowete in a family na nio women are supposed to be loved a certain way na expect demwede uria onaga mami wao akiendo exactly na niere ndire na lesson yeyo ndioi you have no idea ndire na idea icio so ru ndie ndare mori agaikara taranege na ru na ni anege nari ukarakara tona ndo kwenda kunegenio ru kwa ndiera kunegenio na ndirenda riri anyonie ta ndirahitia kama nie kwendaga uria njui ugura iguru kikwenda ni ndiu ndungi ndio ndona mundu rume akienda mutumia ndioi. What do you feel like you are the problem? Not like the problem I think uria ndakurire ri no ikoro ni ya participate na decision iria ndamekagi back then nona so from there immediately we mundu menyerete mundu no rari nake ndugota guikara ugu ati ugethongi ugagiethongi akio kamona oka nake ri efatero akamugothorio mundu mano nginya nona the same thing ni mundu cio ri ariona a certain way arenda no nie ndiehota mundu ena kaundu kare arenda wikage tuwezi mundu ri onake ri akurite ona mostly ni mundu ndiratokire kulan later on I think past yakwa ri ni a determinire muno uria ndahanaga when I was growing up nona so by the time I come to meet my wife I think nilikuwa nishapitia vitu mob na nilikuwa ikaraga ukayuria atiriri thina niki why juu when wendete uko na mushi mimi napenda sana nilikuwa unacheki ujaguru kwa family but kwa mind yako unasemanga I'll make a family but also iende na terms zangu unaona without considering the other party wewe usikam kuniambia sijui nafaa kukua kwanza ukianza kunicompare sijui na msee fulani sijui dadia kidogo kiguza hivi kwa sasa mimi na sina mzazi na sina dadi sasa how do I behave how wanaume ukua aje how do men you get that aspect na unatekulu msi anakuuliza hizi swali arakwirogwa no we mwene ri niyo dadia treat agi mama atia niyo dadia maikaraga na mama atia we nduri na biseo ni dadia biseo sina kwa life yangu yote mimi sina unacheki nimegrow tu hivyo so
no juge maybe my past ire ne yachagire muno in decisions nyingi when I was growing up no le mwere ne jugaga atiriri ciuma iguru cirio ndinagia tondu korwo mundu mu matingia hanikire ri andu giacemania no manze singe meet na ye and I think from there ni dala ni kaundu kamwe not everything negative that happens in your life is there to kill you or destroy you. Exactly. Sometimes if you're cause mimi nimekwanga msee na God yani tuko close sana like my spiritualism na God si kitu nachezeanga unajua msee anaweza kucheki na dread eshiria ati eshiria wewe gitoi keo kwa matawa ndo menya hiyo but ukapata time yangu when I have my time with my God yani kurele closeness so wina ka aspect ka wini wanyita na ru haha mbere ri ndwari how dia koragwo na na gwĩcia ni wari na githina kiu mari atumia a oyuthi-ini waku tuge oyuthi-ini na makigerania no mbere ndakire cukuru wari cukuru ndio mwana makire icio news ri eko break atia kurwe na ko break after kahinda muthenya wa mbere ucio no gwakwirire ona Wednesday agikohe kindu ndimwendeire no gukwe open ajirie ria mbere gwathirio na gukigwa gukithio na gukitigo na kana kau ni hindi karaingirire form 1 so ni agatwarire cukuru the other day form 1 iro karaingiraga so he takes care of the kids gakere naguo ri niguo gwagithire na uhoro githira nona so nake akicemania nani ni njira atiri akieta mimi nimechoka kama kanenogete ni riri nginya akeyuragia atiri toikaikara ta mwaka umwe na bako njuria atiri ni urona gathina gako nona thina we tondu magithia niki nirona thina we thina na ndatugita miaka 3 njethaga thina ucio ngawa na ndukuona ngiuga atiri maybe ucia kada riu ni aringitwo ni riica wega riu igacenjia koko ngimenya ati ta riu ri it was meant for me maundu me easy yes how are you dealing with the mwena drama icio ni gukona tu drama tungitwa ya parenting at all one very open to me agikoni aratuma mbeca tari ukaire tukoigatirathia first born ni turetagwo joki ni karathia form 1 very open agatumira ginya results agato school fees oragia ni cigana he participate fully agatuma akoni arenda mona yani akoe open na nie akanjira tiri ndahurirwo mama nani na marenda na mwana ni ahurire ni arenda kwina birthday arenda mi am okay so long as ni ngiingira kihiko-ini ri ndoi ena ciana igiri so kireaga andu ingi ni gukorwo atiriri we ni woi kwina ciana no waingira kihiko-ini ri ni urenda ku dictate uria muthuri uyu aguteithia ciana ciake unaona like we ugafeel atiriri school fees aratumire 25 cia na mwana ona ka dictate kana ugatuma mundu muthuri ndagateithie ciana ciake au ni hohokagira problem ukarigatiro ri ujue watoto wako na icio othe akirega perform we othe ni afaform iganaine kire tutaiganaine ni nie na riu airetu acio tutiganaine tondu wewe muci na life ciao na kou riu am the wife na wewe muci no ciana ciothe equally ni cia shepherd kwa tutara na ciana uguo ciothe so ni ndakona issue is open na ginya I think they respect me I respect them tutitwa corona issue mtimu akona issues no ndeke ore giuga ni mahikire mostly they tiga kumea na life now mostly ne if odo ni go direnda one ni dathoma na the first na the second I want to become a better man so I become a father and a husband taria mbere na ria kere so if I have to do this again I have to better kuliko vile nilikuanga before okay how do we co-parent one I think I get to kinyete ri ni that I am very open to her toro ni twe haro nyingiri ciukagira hau like aikarire oguo ni thimu ciakwa citire password icio now she can open my phone ni oi na ndi ogena mundu matandangaga mutwe nona i tondu kiria gukora hau ri ingikora ena kindu ndigite hau it's something that I can explain so digiye kagai so ne ndamenyaga ru ndoyoragia atiriri ati ukaingira thimu-ini yakwa acoke akore message ila nitabia na mwana kandi ndumire bia ndinamwira ambia gwiciria na kaundu ndireka gathiri na ku mind you
I think mundu ri angikoo na guoya nake muno ri ni mundu cio twari nake kuona riu ningi ni twaikara ta turacoka no na so from the word go very open openness oyo aha ni dedo mwana ni arenda mbeca ici ndingiona ici ngona ithano ici ndona ithano ri ni ngutuma ndatuma ngamwira na ngamuonia ni ndumi so I was very open so openness ni rakorwo igiteithiriria muno maundu-ini macio itiko kama kuna kitu nini let me cut you short baby please the current person ni hikete ri already ndamenyire kwina ciana give that man a room to take care of those kids exactly kia kwa natoramo ora ndokwaria nake heta nikimurerana bethe no akwire for those years baby 7 years zinaelekea ni amegotha ringi thondeke ringi mutikamake aragia na ciiko kwaria na ciiko for those years babe si tell them ni ona tiga ajere twaririe na ngania ona ndenda kumenya ndukoragwo na issues todo ni mo trusted enough na todo ni dashikorire ciana rele accept them wow Shepherd do you feel upbringing especially ya mwana wa mwanake hena mathiko mara happenire in the course of this week tagutire tukigweta na ni huru muno na ko tukerereria mundu thiete but do you feel upbringing especially ya mwana wa mwanake ni rashagira maisha make riu haha 18 decision making how do you feel about it akwa ingiuga atiriri nona maundu maingi maria ciana cithomaga na magatuika haria mbere chances cikoragwo maundu maingi maria matua mundu kindu kiria agatuika ni mari basement muno na start ya mwana so aikwa start ya mwana ndire na foundation is strong mwana ucio ni agaga strength ya maundu mamwe for example ugithio kore tarugo ndirauga urugano rwakwa gukora na cucu cucu utakuhuraga cucu utakwira ni urehia no nyita cucu wa gugupampa nona cucu utakuheaga omo wa muturire nanyita ukwira haria mbere ni hahanago so ugakora wi so relax nduri na pressure muda kuonagia ugo ndari akwe omo wa undurume nanyita so I think nisi participate agi muno and I think on currently ado igara mana korona mathina macio ri chances are ugichunguza ri muno ti airetu to muiretu agitua matua maguikara nawe ri ni guikara no riu ithue arume past citore ciakwa citurite muno so I think ne participate agi muno either to make you a better or a not so better husband kana father we ciana ciaku haria waimite turonda tu twari twateneri tungiaga kuhona ni tugo creep back in life aiko ni ukurite ukiguaga atiri niki itakorire na mami niki itakorire na baba nonyita rure mwero na tundu tatui koro baba ari hore ni ngire athino ni njiraga andu gicagi nwe ndakuria na cucu ndari tukinya ni ndutu you know looking at people wera andu karugano ko makauga atiri mahe makona tari ka mahe ya we Shepherd wata bongo na hari kora ruwe ndio ni kware na bisa yo ndimutigita na miaka ta 10 you know na reko kware na tofisa demoni wakona maguru twacitaga hengo marenya ndito twacitaga marenya maguru meo marugamite o tondu yani nduna kapuva tikara ka hari ugo so we mwana ri ndio urakura na mentality ariri korwo mami muci tondu mami yake ka taoni ni egurire ebu na nderego ebu ne coco naguo korwo mami ehori ni ikaraga o ikorwo muthe ehori anyita so ne ndaka ndago goko ndi mugima ndaka class 8 ndaje form 1 ndajiru kwimenya wega rore tuge kiboy kinene na bado ni uri gogena kawenda ariona to issues ariona kaundu so na woka ri ni urona atiriri ena pati tare dayo ya life ena attention itare daheo ena wendo jiguaga dia heirwo na diare naguo nonyita na wendo niguo ndura jetha jethaga so when I'm looking for someone they expecting mundu uyu ri apart from being my wife anyende uria mami angianyendire na atanyendire kana yani ndirenda muiretu uroka eta baba na mami na mutumia wakwa wena mami issues wanyita siho kawelo kawelo keho utakurire na nyina ka baba ni ka wana keho agwicokerera kawelo gakari agwicokia aya fio niguo kana ndura ni gaka kanto nditare na baba kimundu kigima kina muthuri ndio mundu agutakaga ukamuria ule ni treating people juu sina dad
ama jumama ne joy fata gamira tere mutu mugima na miake araririo horo afako you get but to me it really affected my growth whatever wanaweza I take lightly ile ati awe na wewe but unaona hiyo gap ya dad hiyo gap ya mom hiyo gap hiyo inachangia sana. By the time I got someone to fill that gap I was something else until now umenyoroshwa na life decide this is what I want and then she comes in my life na kitu ya kwanza namwambia nakupenda sana but you don't raise your voice Ndukageria ndio waginya ndireka cia roho ndio uyo nake ri ni munyiri ndukageria kuri karoga masturi inde ukameigirira wekera amplifier unaanza ukabia kolani aterere also how to control your temper like it's been a journey I can listen to this story and get to pick but it's been a journey ile iganira ugo nugo maisha maku mahanaga na jua tu people express themselves differently totaru unagwara that's how she is accept the fact that ali ogwore auta feel ni kama kuna kitu anataka kulift na uko ndani yako kuna animo fulani akirezio voice anaamusha na imekwanga iniu so unaanza kulearn kuito it's been a journey tuge nega thafari ona jegeri kogo kama thaici no kwa wale na past yaku yo mundu tahotanire nake yo wife yo current wife gako nake akuhandorire and you live well no waikara so mugati dahotanire nore onoria dangihotana hena mundu atahotanire na hena mundu ukumuhota nego kaundu gaka gagukorwo ati mwandeti ana mutiandetire inyui do you feel ando ingi especially mahinda mane ndu maruga marriage is scam dirona mundu do you feel kudate muno ni kuracangira andu kwaga ku get the right partners reke go example ugiheo irio haha ri uchapu na tunyama twega ri wambe uri nuthure utige kanuthure uguciririria ki ugici uriire ukirire niki kigikero hari irio icio gutindokiga wao aki nikiziguza haki utakire ukirire giothe that means watu wana date for long muka exhaust mukanina shama watu mufatire guthi ku enjoy in marriage you date so long and you exhaust so much no me modo fresh okay dirakiga mo date ati ugo to date because it's also a risk to ginye wakta ithwe actually mwata gucamania muthiru ucio kurumanio kwa menye si lazima ikuwe hivyo not ga ku date for long sana tuigwe modo ame date 3 years 4 years 5 years kare kothi giceke miaka ya tene aguka wituri ni matiandetaga no na maikare they never used to date wethagirwo muire tu yo karacia chukua let me tell you something uria menyete thaici hari mekere ndinayo ri na then andu aria mahete advice aria me hau mbere ri marriage ndikoragwo na manyo ati no mudate na miaka 10 na muturanie wega no mudate thiko igire muturanie wega ndirona andu madivosaga maikarite ginya 30 years ukaribu amani na 30 years mama soka na matigana na ngimaga kome na gike not 2 years so understand mundu waku understand orioge yani ni understanding too so much understanding is needed na ukoro chemistry yanyu ni la click nego na intimacy sex wise intimacy yenyu iko pale juu dekage yaga gode mundu moru muno ni we goda katige thidi no gojete aturia ni nini hakuna tete fio dosage ya wiki ethiaga atia no karire nyandike one ndagitari ndikari o muthenya no ndagitari ugire to maturaga te he akega kinya muremwo brother na sister kugo meke etana kinya re tuangana ke ndenda kukunde kama Never thondekwo enjoy your marriage but marriage ici nini to ni turagwa muno by the way do you know that marriage ici cia less than 10 years ni turagwa muno and do you know why to enjoy basis foundation no ginya tumiake no aku enjoy that ici no akwira 15 years no ka enjoy you enjoy I got to enjoy that ici na hide do ka enjoy right now marriage is so funny it's not that view marriage tarere something that gets better agiko the start is bad okay and I don't believe in you living with someone
miaka 10 mkuwa na nini alafu unasema najua kutoka 10 years kupanda pale itakuwa better. Me I believe it should start better because the betterment that you experiencing saa hizo yani kuna ile love kila kitu ni moto vitu ziko pale I think the foundation that you make that time inakuanga very strong in a way that even when there is a shake up hapa juu kidogo you still have the foundation this thing has been good okay this thing has been fair okay sex wise ikikunigongea hapa there was a time this thing was good love wise ikinya handle no get interest ya muturire babya gusejia basis is ya love and the way you express love totaru no kwa rimwe ni kugura chocolate yakinya ndaje we kama alafu mama ugikuyu chocolate ino ne ya ngiri mwana ndarikena right hado no ni oya terere ingika kugura chocolate ino ri 15 years to come ne ngari besa cia chocolate ri ngakora ingicitwara hado age for us so me I always believe odo twerio ne kiambiriria if it never gets bad it starts bad tiko thokera guthukagira kure iguru kwambiriria guthukira o haria kiambiriria yenyewe si poa usi expect no kwa mbele itakuwa better me that's what I believe kiu akaga tha icire it should be the foundation of everything negore gukoma kure iguru ri at least you have something to hold yourself to kusemanga I know even if it's not good here there was a time it was good there. It was good the other thing ne okuga gohoro taruta uri my wife akuri oro dating for so long I just wanted to recap on that no na modo then if there's someone there dating someone for 4-7 years forgive me for this mia hakwa ne riri niki kiuretha miaka 7 kana 3 4 5 utonete nanyita hado anathi hado na niwe nanyita then na muiritu wakwira weterere miaka ngenge 3 ukimenyaga ni atia ngana niki na kuthiri atia na guthiri atia chances you gichunguza ri mundu arakwira oguo ri either a patient nawe tondu amwiririe ni nataka tu settle nawe after 4 years but trust you me huku inje chances are 90% are uchelia kangi hivi haiko peke yake kama 25 years 26 27 years atunakanga hivi 4 years tunangojea wedding ukiwa 31 akianga ino korio taika wa mwiri like seriously that's how I feel. So there's no problem na anybody dating someone for long people have different aspects ya ura mundu ndake iko gyake personally nejiguaga kwanza the modern youth yenye tuko nayo saizi you know when we used to grow up there was the virginity is dignity okay so people really used to secure that wakora mwire tu nema form 4 na ajai patana na nini saizi unapata we live in a sexualized nation whether we like it or not we have sexualized youth there are so many things yenye sisi wenye to grow tulianza kujidiscover from 20 to 30 you know umepata freedom umemaliza form 4 uko kole sasa ndio anza kujua mambo the kids that we are bringing up meka age ne kareko uko ndira te na mundu radeti mundu miaka 3 4 5 na wako kwa age ya 20 to 30 hapo kuna ka percentages 5-10% 90% it's someone is lying to the other somewhere chali lazima awe na mtu mali na dem lazima akona mtu pia kana kaudo wauga pala ni pala pa commitment lakini kuna mse wa kuchecking oil ikaje kwa iji heka kaudo wagweta uga atiriri wauga ati mundu arikia form 4 ekire yari atahutitio ri ndaiguga na nie ndari ni nioe ni ma niguo kwari ndago thithiria men ugo ithuke niwe wahurithia ithuke past that no kere kia cukuru pare sawa riu ri nyundu wa time nyoe ina cukuru gima kare kanyita na tumia ile tu nyondo ni nä soso nä njå rä rä ona kå ngä thå ka må no rä soso rä will come to my aid nona no rä rå gama nawe
Susu anyendete muno muno ni ndamenyaga ona ingihitia na kou kiri gituriku so ni ndamenyaga susu ona angika atiri susu no arinde no ari gutetera so aspect kaure I think kale agachangira akalichangia sana nego life yangu na decisions zangu mwirori ndihoke no enjoy tafari ya muthenya wa umuthi ani ngurikana tuna kambuni ko itunyitireire imwe yacio iri Silver Bloom Real Estate Kenya begure mawega ma Silver Bloom Murori wa YouTube channel ya muhe wa maiki ni koretwo kigwa ngianirira broad cia kambuni ya wigithia etagwo Silver Bloom Real Estate na tondu ndimwendete muno ndingenda ukaiyo kana ukenderio broad ucoke ukikunjuria kiuria muthenya wa muthi ndauga ninguka guku mugunda-ini ndiyone tondu tukie kambuni cia turia nyimire nyingi ni cieyumiritie na ni iraia andu na nikio muthenya wa muthi njukire guku mugunda-ini ngorwo ngiyonera nigetha na broad ya ndiranirira ri igakorwo ati ni verified na njira ya guthie mugunda mugunda uyu haturi hetagwo Jus Kamala na ikondu imarakuri marekoragwo umite na town wanyita Kagundo Road wakinya junction ya Rwaire uguikuruka na Kagundo Road uguikuruka hituka Kamuru the next town itagwo Mara na kuma Mara guka nginya haturi ni distance ya 10 minutes drive ta imagine 10 minutes drive na kuma Mara ko bata CBD iko ndagika 45 uguo ndikuona kigiriria gikugiria ugure guku wake guku ukaumaga guku o rucine uthiete wira ko town na ingitu ona tutita wira town ange marutaga bypass uguo ni ka distance o gakuhi ugacoka ukeyuria thogora wa guku ni mbia cigana na guku broti citwa kwirira thogora mubashirire wa ciringi 499 indio ni wariha na installment no ngiriha kashi ni ciringi 450 na to guku tutu nakuo no itanauma guku no nyende ngikuonie kuria ni urakiona ngikana director akwa ni akuona kuria ni akiona tu na hoteli nene kirorerwa yakitwo haria waro mwana ungi nona kwina cukuru no ugikona kundu kwina indo ta icio ukamenya ni kundu kwina prospect ya ukorwo wikora na njira nene muno makiria itikira gutuhurira namba cia office nicio 07 57 005 000 macio nimo mawega ma kambuni ya Silver Bloom Real Estate namba cia office ni 0757 005 000 na umuthi twina Shepherds guku mutikire gukinya page ni cio cia Facebook oro hamwe na YouTube the Shepherds family here and we are kirekireria turarikireria na ni ndakena muno ni kuhera thabari kanyu nigeko inspire mwanake wi hauja especially who have to make decisions ari munini and also ati past ya muduri ndira determine uria kihiko gigukorwo we are just a handful of a couple aria twotete rigi sisi ni tondo turamenyekana hanini ati ni turaria most of the people out there I've seen so many single moms ando makimabash like you're not abnormal timahetia wekete muno atito because you are a single mom imagine you'll find a man will accept you who will love you and you will make a home same to single dads wako wazuri I have seen people asking me okay of course zile pasta alikuwa nazo okay hakuna mtu alikaa naye more than 4 years unaona but unaona mimi sasa nimekaa na yeye so at least I've learned so much so kure domajira atiri ati domakagona keno kirego agotige together that baby mama and I'm like right now I'm happy where do you want me to think about the past onasho matiganire re ona matio ni magatigana kuti mundu ikiraga handu gwa giciria atiri ndaingira rucio nyume mundu othe ka kugeria kiaro mare gikaruma kirumire kuria bere kirumire bere ko happy na niko sawa so tigai kwera ndotirire ndomakiate ndikomaka nita leave us for today I love the spirit and because for him ameniashua na kani guarantee anataka this marriage work na ni ukweli he has done everything that he has been saying to make it work so I'm okay for him and I want to build a family with him so kuna mtu ana feel like he has a problem I have a problem you don't why are you taking my Panadol wow I love the spirit riu ri ndina ciuria ithano ciuria very quick ithano kana ithatu kitu ithatu ni kaundu kariku kake ungienda cenjie I feel like ndimwiraga kaige anafaa kujikeep fast muno kuiga mbere kaundu ndimwiraga kaige like he's that person kafa athi maguru matheri njikire kiratu kafagi akihihinyagwo ni mahiga no akiriguo kire every lady would love that no allow your men sometimes to think about themselves ninyonaga rimwe ri
yani too much, yani kinyaga muigwira that like he's sacrificing so much to make me happy and the kids happy. Ciana ciothe nona so ugakora rimwe ni eriganirwo nginya rimwe ngamwira ate nginya rimwe ngagura shirt nyambe ndimuririkanie no babe, you have to buy another shirt for yourself. So rimwe ndimwira atere that is something I want him to change. I want him to first value himself na ekire mbere ya jikirite na ciana no ni aremagwo gakinjikira mbere icio betwo guo kaundu kamwe ni kamwe nake kamwe kare ingienda cenjie ngai umne kare koma tala to ikire njiko tigo kinde gito ndere ndaenda gugucambia sasa matigo kwa kumucambia to ndere anything ingienda cenjie ri ndikiraga nayo umwiraga hau like ngiwe guikara na undu so aiko hena kaundu already da notice ri gatiragenia ri I understand to ndigweci hena kaundu ena kondirenda ndimwirire kamera ini acenjie tondu one ours is a very open marriage we talk a lot na si open venye watu wanasema ati amina no open marriage kuongea kutheria so I don't think on camera I have something that I think she's not doing. I should have jego ni mwira teke ati tondu koro keho kiraga na kuja mwirire tene ingiona kaundu ka ingisa ni bora me ndiendete 1 2 3 4 5 so for now I think not I think I'm very much okay with the way am I a good wife? If you aren't, I would have told you. Like you are. You are okay. Like if she lets me down, I'll say it. Sijui kuficha. And I think that's why to me I don't have something I want her to change. Ile kitu najua ni ukweli ni your part. I think I don't know what I will do to really try to think about me. I think about them so much. So I think I kwa only problem hari weri na siro ya gose ni gusiri ya gwikoria itagonetha kinyaga igwa tere aki ui mungu ndakiambe cirie mbere it's not in a bad way ne kumwiciria ngamwenda na wendo muingi muno yes wow. I love you for that but I feel sometimes you go miles away to do it for his people now ino story ndirona mwiroreri ino ndingithira umuthi I think nito akona part 2 ya story ino shuri icio ri nicio tukambiriria nacio icio ingi tucoke tuingire undu ucio ungi but for today no nyende o mundu mwe wanyu at take 1 minute renda akuhenda iko gathi thano amundu enda gikemwe ariria you know young people out there tukirikiriria and not just young people taruwe no ari andu acio mareka co-parenting mundurume to cio riu ni maratiganire na you know na ni areciria ku start over like you just like take 2 minutes twariria andu amegukunja tukirikiriria reke nyambie tiga terere you're a man and you're out there na una watoi like there's a baby mama of your kids out there it is not your mistake so ikachini wone ni kama wewe ndio ulikosea something happened whatever happened mukakuwa vile mko one thing naweza kwambia ni one thing that kept me going because in my mind I have a dream eno lenyenda gutwika na na break up ira yoka gari ndire yagiria ni chase kila ndenda gutwika secondly mwana ndari na mahitia actually every kid out there ogite mwana na mundu kana uraiga na mundu agire mwana na mugitigana andu ni mahitanagia no mwana ndari na mahitia so kiria gitumaga muno hinyire twana twakwa mostly ni tondu riri no gore ndahitanirie na mami wao kana tugikwa na kaundu ka misunderstanding no cianari ciari out of what we shared so ciana ici ni wendo uria twasheire na aciari yao cigikoro so ciana citire na thina we hau ndukanone ciana icio tare murigo na ndukone ciana icio tatire njuru we hau na wina mundu na wina kana ka mundu fulani ndukanagirie mundu cio kwaria na kana gake tondu ni right ya kana gaka na ari korwo no thikiririe rugano rwakwa uguo ndaiga korwo ni ndari na baba wanjiraga ndingiatwikire kira ndatwikite before they correct in life so ona weri he mwana uyo chance ya kwaria na baba wao kana we muthuri wina kana kau na mwatiganie na nyina he mwana uyo chance ya kwaria na mami wao Mwana niguo na mwana uyu uri akure na that mentality ya riri inyo ni mwahitanirie no we na mami wao no mumwendete hey mwana ucio the right ya ukoro keria na ciari acio ona korwo mutire hamwe
co-parenting andu maiga ni ndito no ikorwo ndito no mungi make so open turakwa ni kwaria na nyina wa mwana ri akwa ni kwaria moraria uhoro wa mwana tigukinyira ore ucio ekaga kana enao akwa ni mundu rume ti kwaria uhoro wa mwana ti uhoro wa nyina wa mwana athire no na gethio if you can take that trust you me ciana ici ni cigukora cikimenyaga hari uri ona ko mutire mwe acio ni cigukwa ciengeni ni nyende ndagika igiri so ni ona thihi ni 1 minute ni ku exhausted kira kindu kwaria muno so no ni no njire atiriri aiko wanageria mucii no kagwa always have this in mind that no koro tekira kaundu kau wiciragia atiriri no ko mundu ucio ndari wakwa kana mucii ucio ndwari wakwa witikire uguo kwa happenile na wihe a chance ya kwendwo tondu andu ingire nginya ria maturagia ati how do you do this ndimeraga ati ni uraga kwihe opportunity ya kwendwo ni mundu ungi and it is very possible wake mucii no ngigetikirwo iko wi mwana muhikanie na mundu tari mwana be open ati muthuri aiko mundu ri ngene arateithia mwana yani hagatiga kona relationship ege between we no re murakoro parent nake tiga undu wegie mwana no gukinyagira uri ekaga ati uri hikiria wangake andu ni marehaga machungu haha mukarigwa ndete tokia muko hamwe ni ona ithuiriri aria majanire magetigana matire ni magutigana kuona ithe tungitigana haha ri ciana citiganaga na ciari so mukamenya atiriri inyu mwatiganire but allow your kids to grow in a healthy family and it is very possible to ciana ciakwa no cinyitane na ciange and become something tutakorwa tondu one thing the link is our man so agituhe gitio ithuothe na korwo nie ni ahete gitio na aria makahe gitio na ninga mahe gitio it is very possible and very healthy because we have been doing it in a very healthy way. Yes. Hey, thomete ino ndio my interview tukiuma na the Shepherd's family guys nyire ndakena ni wendo cio wanyu kwanja handu akwirire kaundu hinde muguikaire hau he's a very romantic kid muno by the way what I love most about my husband he's so romantic mundu ria ajiraga ni anyendete muthenya omwe ri no ajire ona maita 10 maita 50 every call he makes no arekie na kundirikania babe I love you so much umuthe akwira mbere ya andu igana andu 20 na andu othe megutwirorera anyway thank you so much for coming na mwiroreri mwaigua story ya andu aya kana the Shepherd's family ni tugucoka part 2 na tukotukereria maundu mwanya mara affect ihiko na leo nginya magitwira atiriri uria muhotete kurugamia kihiko kianyu despite everything ni mugutwira in the next part of the video no muthenya wa muthe jitekiria turekerie video muthenya wa muthe how we will come back with a part 2 njitago muhia wa maingi mutikire go follow the Shepherds hare mwena wa Facebook the Shepherds family right mwena wa TikTok the same na YouTube mutekere go subscribe na nimareka video njega muno by the thutha uyu na ona twina collab ni mugutuona kuu nakuo nao uguo witikire ukinya kuu guothe muma follow na mumonie wendo toria mukoretwo mukiona andu atukoretwo tukirehe guku mitambo ini njitago muhia wa maingi until the next time bye bye na wapenda sana.